lithi iBhayibheli lithi bafazi zehliseni ngaphansi kwabomkeni. Kodwa bangako mama koBulawayo lapha kumbe ngathi mina iZimbabwe yonke abangaphakamisa isandla athi mina umkami angangibiza nyasabela ngithi Nkosi. Akulalo yi1 emarket. Anto ngisemarket la. Ngikhuluma labasemarket bangako mama phakathi kwenu ongathi ebizwa indoda yakhe athi Nkosi. Mama dodeni elibiza nxa ukhatshana ngale kulabantu bemzini, hey mama athi yebo. Masithole ma uthi uyadela wena wahlala nonyoko ekhaya. Ma kulabantu bemzini uyangeki lokuyangeka, hawu Nkosi yami. Kodwa iBhayibheli esiyibala singayanga eBhayibhelini ngoba liyayiphika futhi lithi iBhayibheli into yabelunga, siyene esintwini sakithi. Umama ubizwa ngekhosikazi ngenxa yokuthi kule nkosi ekhaya. Akula nkosi kungela nkosikazi, angithi siyavumelana lapho. So kungani obaba bekwanisa ukubiza omama ngamakhosikazi abo, kodwa omama behluleke ukubiza amadoda ngenkosi? Ukusitshela khona ukuthi omama kabafuni ukusubmitha, abafuni kwehla ngaphansi kwendoda. Hayi kukliye zihlobo zami, mhlawumbe ngathi ngiyakusukela noma, kodwa uyakwenza yini ekhaya lakho ngoba isisinto esiqondileyo. Nxa ngisithi mina lo ngunkosikazi wami, kusho ukuthi mina ngiyinkosi. Umntwana ongumfana esimzalayo yinkosana. Bakhona yini omama ababiza amadoda ngenkosi? So kusitshengisa obala ukuthi kunabanye abangafuni ukwehla ngaphansi kwabanye, bafuna ukulingana. Especially omama, nyakwazi bazozonda but bomama alifuni kuvuma ukuthi amadoda zinkosi lina lingamakhosikazi. Kodwa amadoda avuma ukuthi omama ngamakhosikazi. Omama kabavuma ukuthi amadoda zinkosi. Size sidlule ngama 2000. Ama 2000 bayathandana bathenga izikipa bazibhale my king my queen. So kwababona behamba ngezikipa lapha esibhabhule into ebhale emuva my king, omunye la ebhale my queen. Baqinisile indoda yonke oyibonayo la, yonke indoda ile mali kayinamali, ingumyanga, ilokhu inkosi emzini wayo.